Raina mangkin ide sesuatu sami pralinggo sami tu gede ratu agung ratu alit talur antar sisya naka kali ko oda napi mawin ko oda duan anu titiang dan titiang jeng ajo menduwe iki bini nomor 1 bagi titiang. Kewanten titiang ayah sapuniki wenten ke banda untuk galah kim niki niko manten dineten bersidang titiang ayah. Ndek panyangro semeton duki jak sarang sami becik antusias nyarengin ngayahin luar biasa kadi mungkin yen ton wenten alit-alit teh sarang sami semeton dukung dan presida memargi sekadi mungkin Ninek sesuatu niki dumun kocap boleh solah nggih yakti nika kewanten sebantas mapan nenten dan mau judul artinya mapas bantas napi masalah panget tontonan masyarakat nenten dan nenten judul lo tane mungkin nenten mulo nawan ke solah malih suwe sampun nawan solah duaning pun api duaning yang hati nanging nung kali wastu mewawas-wawas malih sempet ingu hatene sing sidepurna kadi itu melelengan ngelila citering taman riang umang binal saling langkanin mekeber kepurangga sekar tunjung kewale Raina mangkin ide sesuatu sami pralinggo sami tu gede ratu agung ratu alit talur antar sisya naka kali ko oda napi mawin ko oda duaning sampun kelihatan kusut rambut sampun kusut mawinan prorain itu ratu gede ko oda ing samping punika yen raga maduwe sesuatu berupa barong kapal sampun sebilang paling tan 5 warso 10 warso niko pasti harus ko oda harus kebecikan malih napi sane kirang napi sane nyandang becikan pasti ke ban suwe 5 tahun pasti wenten sane nenten manuk utawi senten sampun sane rusak utawi cet-cetane sampun luntur sampun kotor sampun daki pradone minap dados napi asane ketumpukan malih utawi dados kecet malih utawi dados napi wastane kebecikan malih prado-prado punika duaning 5 tahun utawi 10 tahun nika warsone sampun suwe duaning itu sering medal sering melancaran sering melila cita sering napak putih neh nika mawinan sane makin raina makin itu sesuatu iki pralinggo sami gede rada walit kok odak kebecikan pangno becik malih duaning niki nyangro galungan kuningan sana jagirau mano itu mokobiah insampun itu pralinggo ne becikan saking mana suci nirmalo pastiko sampun masyarakat diring manusiane taler becik kayun itu becik manahipun itu sesuatu taler kayun itu becik dan nika mawenan niki masyarakat iki
ngodakin bantan ida sesuatu dumun mang becik taler iraga ring manusana pasti becik kayu niki sangkaning kayun becik iraga ngodakan ida sesuatu manu sesuatu lingian ida betara taler mau jantan becik ya napa ida sesuatu becik pasti ke manusane taler becik ngeten nggih. Sejak dia kesakitan, semun beline aneh manis, umpati aneh utama. Rikale tiang ulama, tresnan beline saratan makekani. Mukoni kaulah. Sedangkan tiang jadi mundingan indih iki Probolinggo sana menten ring pembelajaran agung tetap iki wantah kokarian ide betara betari nah ide lingsir tiang ide betara rabu kokak tiang saya persayang ide foto putra bucing utawi ide 20 mayung putra balingka ide sane ngarianin Probolinggo seluweripun ke Ratu Agung sering Porando nika taru petunas ring dalam belingkang lingkunon taru punika taru dadap wong tahun 1900 nika kebakto dumon ko Puri Bangli Aris Raja Bangli sene pesengan Ratu Agung Kordo ngarianin ide sesuwunan Ratu Agung selesai tahun 1902 sampun tarantang pijenak ring petak Aris ike petunas ring Bangli Ratu Agung duaning Raja Bangli Agung Korde keni luka tangan ide satu keni muktik tawag ngarianan siung Aris kenikin mentan utusan ke Guru Petak mangdo ngambil punika Ratu Agung Aris keambil lalu ke sinam dikiring Guru Petak kada dosa ngarjo Pralinggo dan tahun nika sampun tahun 1902 kangge mangken iki
sesungsungan ring jagat petak. Dan taler wonten ratu gede ke Hordakin ke taler taru petunas ring dalam belengkang Benawa tahun 1906 dados pesiki Pralinggo. Ratu gede niki taler kekayaan yang hidup bertaruh ratu buka tiang sampai siang itu cokodo putra buncing utawi Doa Agung mayun putra palingkah ke angin sesuwun pikir yang jagat petak. Dan garis peseango itu ratu gede Merawo wantah itu bertaruh dalam belengkang sane ngelinggihin mawinan sekancan wali yang pura dalam belengkang beliau lungo ke dalam belengkang rajak wali itu kanton taler pikir yang jagat petak sekancan wali ring pura desa ring petak seperti pura Nataran dalam tanggaling taler dalam petak Balai Agung taler hido ketedonan ngerajag utawi napi wastane ngerajagan wali dike ring pura desa. Ampun saking dipun wali sapunika. Niki kisah hido kecap umun niki wantah ratu gede karyaan tahun 1906 dumun wantah anggeno mangdo jagat petaan mesikian awen hido makaryo barong aris tuna sering panyare ring desa ne sungsunge ring desa awenang hido mangkin dados sungsungan desa wonten kantun hido diki melinggih ring pemerintahan agung Puri enten ini enten taler Ratu Alit niki Ratu Alit taru petunas ring dalam balingkang Cintamani Kingan niko tahunnya tahun 1920 niko tarunya taru seming petunas ring pura Tangun Titi dalam balingkang tarune lantang dados Arjo Pralinggo 3 sane paling sebeten dados Arjo hido bertaruh dalam Ratu Mesir sane besang hido bertaruh di Bupati sane dhuwur punika dados bertaruh dalam Tangaling merupa raksasa merah sane besang hido Ratu Kundang Biah niki sane paling dhuwur niki paling ngucuk dados Ratu Alit sane besang hido Ratu Alit Bagus Putra nika sesungsungan hido bertaruh dalam balingkang. Awenan ketiga Arjo Pralinggo niki Ratu Gede, Ratu Agung, Ratu Alit mantah sesuwunan ring jagat petak sungsung ring jagat petak taler pet wali ring pura dalam belengkang pingan kendamani hido taler budal ke pura dalam belengkang doaning betaro betarin titiang hido betaro tukalitang saling ngelinggihkeun Arjo Pralinggo niki wantah hido betaro dalam belengkang hido Ratu Gede sayang Ratu Gede Merawo Ratu Alit Bagus Putra, Ratu Agung Mas Balingkang enten peseng beliau. Awinan diki ditiang sejebal jagat petak. Nedoneng beliau seandainya wenten wali diki ring petak ring pura desa penataran dalam Tengaling taler nyabran galungan. Nah, nyabran galungan beliau juga petuntun lungo ke Jagat Salo Bangli enten taler tahun pisan lungo ke Jagat Papanan doaneng niki rat kaitannya dengan sejarah masa lalu enten doaneng hido sesuwun ring Salo taler sane dumun keadagan untuk hido betaran tiang Ratu Buka Tiang hido pesemetona sarang hido betaro diki mawinan nyabran 6 sasih galungan betaro diki sesuwun diki lungo ke dalam lungo ke Salo taler betaro ring Salo lungo ke Jagat Petak awenan niki skala wenten hubungan di tiang ring Jagat Petak sareng ring Jagat Salo.
beline ane manis Ubati ane utama Rikale tiang ulangan Tresnan beline saratan makekani Mukoni kaulah Swastiastu. Ini titiang ke Sadinganya dikiring jagat peta. Utamane ring ida bedara, sane melingi ring Tolajan Ageng Puri Peta. Titiang tapi ngajang matur ring sementone driki salah nunas pemargi mangda titiang kena rahayu ngayahan ida bedara sane melingi driki ring Tolajan Puri Peta. Titiang gumanti ini titiang nangkil panyangra duwe diki titiang dan mersidang jagi mausan titiang nunas ping banget yang rena Sinampura panyangra duwe ne becek dan mersidang titiang jagi matur sampun make titiang nunas panyangra ne becik sajan diki-diki manu titiang dan titiang jeng ajum duwe diki ini nomor 1 bagi titiang. Kewanten titiang ngayah sapuniki wenten ke banda untuk galah niki niko manten dinetren bersidang titiang ngayah becik pisan. Niko mawen titiang nunas pengampura ping banget. Sekadi titiang bawa titiang kalah waktu niki asasih kirang menawi titiang kijen kaya galah ken semeton niki niko mawen titiang kemat mana titiang jadi ngatur ayah hidup cara dikiten mersidang titiang semaksimal pengabdian titiang sekali mangkin yen doa malih kidek kemungkinan titiang mersidang naler ngemecek sekali titiang kemandan dumun niko mawen titiang mangkin bawa titiang yo bawa titiang nyesal kering-kering ranggo titiang boleh nganyah yen bawa titiang dan sapunika titiang gumanti ngayah niki gumanti saking dulu sepisan sanduk titiang menduwe niki ring pemerajan ageng niki titiang nalar wenten semeton titiang nampak dados mriki nika mawen titiang gargida manah titiang ngayah sapunika semalih titiang ring Singapadu ampura titiang dan nyinahaga mau nganggo wau titiang Cukodo alit saking Puri Singapadu. Niki sami sareng sanak-sanak titiang pianak titiang maka sami sane nyarangan titiang. Puniki naler ring jagat peta niki naler titiang nampak maka sami nika mawenan titiang napi manah titiang becik pisan. Yen pakai bayi dah berdarah titiang dan wenten titiang nak ngayah niki titiang suksemo pisan
sampun kesudi ngayah niki ring ida Betara niki sane sungsung suwun titiang sapunika. Nggih ten nalar titiang mandat dan titiang penyangatur titiang ten uning nabi kuanten tuwa kumis titiang mandan putih ampura beng banget sapunika. Nggih titiang ten malih maos titiang ten malih matur nabi ampura pisan. Nggih suksema katur titiang ring semetone niki inik titiang ayah niki apunika puput titiang antuk Pramosati. Langit cinta yang bersembunyi di balik cahaya rembulan. Dalam indahnya malam, kunang-kunang jadi saksi. Ketika dirimu datang, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan. Aku harap inilah cinta sejati yang
mawinan Ratu Alit, Ratu Agung, Ratu Gede kemanten sane lunga ke dalam bengkang kanten peraturan alele wau. Doane nika sat mako pancer jagat dikiring jagat kita. Enten nika sat mako Brahma, Wisnu, Siwa, Trimurti sane ke angkanen ki jenika sane lunga ke dalam bengkang litat kala wali ring dalam bengkang purnamaning kalima. Sane tiyos kenika mantah kesungsung ring desa adat Tangaling sane warna merah sane merupa raksasa Ratu Gendang Dia saler kesungsung ring dalam adat dalam dan peta sane putih sane ngomong pesayangan tidak bertaruh diri putih diri pati enten ini kayak dan mungkin itu sampun enten malih sisio kekalih niko anyar niko enten uang tahun 2000-an itu kekaryaan jadi mano enten pengiring mano enten sisian itu sesuunan mano jangkep enten sane uning titiang daler ane sampun pesurat ring prasasti indeks sesuun duwene dumugi benjang wekas alit-alit tata suning pet benten mataken sapa sira beseyang sesuwuna adas lunga ke dalam lingkang adas masungsung ring puri adas beseyangna Ratu sang ya sungsung jagat kita nika mana alit-alit tata suning
Om Swastiastu. Titiang Cokodo Putra Wiyuda. Titiang okane Cokodo Alit. Sane ngayah duwe driki. Mungkin titiang boleh galah ngodang duwe driki. Titiang matur suksema ping banget. Wonten titiang kantun akeh kantun melajah. Oleh siki ini putaron sane jagi keodaan mungkin sami sampun mulai saking nol ampun nikah titiang saking mungkar nika terus merado nambah bro sami mangda kadi zaman kadi mungkin gue ndek galah kosak ya malih gede kuantan pastika ampun pesuwecan ida betara sana ningih iki pastika puput indek panyangro semeton iki sareng sami becik antusias nyarengin ngayahin luar biasa tadi mungkin wenten alit-alit sareng sami semeton dukung dan presida memargi sekadi mungkin ini prosesnya niki proses ngayahin ida ampun muasta puput tadi mungkin cuma nika kirang langkung ayah-ayahan titiange sareng sami niki alit-alit yang ngusur dan Singampura.
Den itu alit ikan ikan gitu. Gitu dan padat bulun nih ringan nih kita ada sedikit ukir nih kami kita. Nih. Ulang imitasi nih kami. Oh gitu. Nih ulang Jogja kayak. Kayak ulang Jogja mungkin ini kan ulang Bali gitu. Nih ulang Jogja jauh ringan. Ninik sesuatu niki dumun kocap boleh solah mau nggih yakti nika kewanten sebantas mapan nenten dan mau judul artinya mapan sebantas tapi masalah kangge tontonan masyarakat nenten dan nenten judul tangdeng pirang kubradak sadi irarung nenten mau judul nika rada gede dumun sering masalah ka di punika tane mangkin nenten mulo ngawaneng kesolah malik suwe sampun naon solah duaning punapi duaning sekadi dumun niko ide petaro susuwana tengat ngeureun petara-bataran teh leluhur teh mangken laris nenten purun nak nyolang manten nak purun nyolang tapi nenten pun kadang-kadang bos nyolang pun lem sakit awenan ide susuwanan cukup puspaen kemanten baktiang kemanten in medal masa sanyan kita kalau wali atur wali kenten kemanten nenten malih kosolahan sapunika dumugi ya nenten desto nenten video masa solahan nenten masalah dumugi niki tetap beliau ajak melinggih melinggih iki ring tapak-tapak melinggih sanes sampun nenten kenten yang susun.
tidang mana ampun ya iki waktu niki kirang niki macam rambut ya niki macam rambut 7 hari itu. Dan bongkar tidang rambut mungkin 2 hari. Sampun wus ida moda pastiko sampun jagi ke Plaspas Pasupati iki jagi ke Pasupatian iko ring puro penataran Jakarta taler ring wus mau Pasupati ring puro penatar Jakarta taler jagi lungo ke dalam bingkang mau Pasupati ring dalam balingkang kentan ring berdalam bingkang dengan kenamani kentan pemagi sekadi dumun saking dumun sampun pemargi asa punika usung mau Plaspas Pasupati ring Jakarta ke Purnatar peta benjangne lungo ke dalam bingkang mau Pasupati ring pura dalam bingkang Kintamani pingat kentan duaning ido tunas taruh dari ke lingyang ido bataro dalam bingkang kentan ini mawena mau Pasupati ring dalam bingkang usung Pasupati dalam bingkang wis modal di peta wawu memargiang pemelas piang Kopasik utawi Masyati atau Batu Ploto taler ke tampak siring tertempuh kentan pemargi suksma. Gang